Jus segelas gaban cuma 15 ribuan aja coy. Duh, akhir-akhir ini tuh cuaca lagi gerah banget ya. Pengen minum yang seger-seger nih, pastinya mantep pisan kan? Yuhu, ada Kami Jus yang baru opening awal Oktober kemarin. Jus langsung gaspol ke sana, pengen ngejus biar adem. Lokasinya di Jalan Empang sebelah kedai kopi Lau ya. Pas diseruput tuh jusnya beneran kental coy. Kualitas buah-buahnya juga fresh banget. Rasa manis buahnya berasa, pas gak bikin gil. Pakai tambahan gula cair dan susu kental manis. Bisa request loh kalau pengen full buah atau mau less sugar. Banyak banget pilihan buah-buahannya nih. Ada jus alpukat, pakai tambahan juga nih susu kental manis coklat. Ada jus buah naga, jus mangga, jus alpukat tape, dan jus mixed berry. Pokoknya mah Kami Jus enak dan nyegerin euy.